En ik ben hier punten aan het pakken omdat ik hier met een nieuwe vrienden zit. Ok, je m'appelle Alban, je viens de France et je suis là pour savoir ce que je vais faire de ma vie, tout simplement. My name is Katie, I am from England, Southampton, and I will know when I'm here when I get to Santiago. Ich bin der Daniel, ich komme aus Wien und
Ich bin hier, ja, weil ich Studium fertig gemacht habe und jetzt viel Zeit habe. Mein Name ist Johannes und ich bin hier, um Bier zu trinken. Mun nimi on Sissi ja mä oon Helsingistä ja mä oon täällä. No itse asiassa eilen mä tajusin minkä takia mä oon täällä, mutta en mä rupea kertomaan sitä kellekään. Ich bin Andreas und ich suche, gute Frage, ich bin auf dem Weg nach Santiago und ich suche mich selber. Mi chiamo Turi, arrivo da Torino, faccio il viaggio perché un pellegrinaggio mi deve essere necessario in una vita almeno così lunga fino adesso. Devo ringraziare comunque il Padre Eterno che mi consente di fare queste cose. Okay. Hola, eres un cabrón. Me has pillado leyendo ahora. Nada, estoy aquí buscando el camino y me he encontrado con este chaval tan bajo que viene compartiendo conmigo el camino. Y aquí estamos, a ver si encontramos encontrar. Mira, esta es la piedra que voy a dejar en la cruz, que es la que me tiene que traer toda la suerte. Esta es una mariposa que encontré, ¿sabes? Una mariposa que viene conmigo en este camino. Y esta es la Mare de Déu dels Milagres, que es la que me ayuda. Y ya está, finito. Hallo, ja, ik ben Ivo van Atten. Ik ben van België, Vlaamse gedeelte van België, dus het noorden van België. En ik doe de Camino omdat ik echt wel eens wou een maand niet werken en stappen. Hallo, ich bin Isabel aus München, Bayern. Und ich laufe nach Santiago, weil ich gerne wichtige Entscheidungen treffen möchte und gerne die richtige Entscheidung treffen will. Riccardo, vengo da Ancona e faccio Santiago perché non so perché. Soy Raúl de Barcelona y no sé por qué hago el camino, pero nunca me he despertado pensando che non stava nel sitio corretto. Io sono Elisa di Verona, non ho la stessa convinzione di Raul, ma la troverò strada facendo. Per oggi ho 5 vesciche e sono contenta. Io sono Elena di Verona come Elisa. Non ho capito cosa ha detto Raul comunque. Io sono qui perché sicuramente mi farà bene questo viaggio, sento che mi salverà la vita. Ciao.